bwoli n'enteekateeka eno Bukoli Central ni baino bakyamani baino bona bali n'enteekateeka mu masaza gaibwe agandi oba iweeno eri kuiwe wenka? Kibuuzo kirungi nti NUP teri mu Bukoli Central wonka, eri mu nsi yona ate abantu abali obubi tiba Bukoli Central bonka, abantu abali obubi bali mu nsi yona era mu nsi yona eza wotuka nokoti bano bali bulungi. Tuba ku TV okoya nife tutambula kutwaja mu Kampala ye twetandi ni capital city yaife, aye ebiguudo era obonanga ebiguudo bibi, abantu balira misolo mingi, abantu obonanga era bona tibali bulungi. Nsi yona tuli mu buwambe, batuwamba tuli bubi, ekitegeeza nti kiri Bukoli Central wonka. Yes. Nesuubi yendina nti kuluno kamusaada agatubwoine kunago muli kumusibula, tuli musibula ate ni mwena akidinga yamala iroja atwekakatika kuwekakatika ozira ku kifo kyonna kyoli kuidako nga kayeni yupe bayimu abakulembeze tumuba abakulembeze munuku tuba n'ebifo twena byetwegwaniza nga abakulembeze era abangi egwaniza ebifo. Ayenze nze nganza omukulembeze wa Bukoli Central ndina endowooza nti okuba mukulembeze mu Bukoli Central n'aba n'ekifo kyenegwaniza bano bali kwenda ekadi bano bendi guluminga bano nendaba beewo nga bamativu nti omukulembeze waife ng'omukulembeze aza kifo kyali kwenda era ajja kuba nyuto ekadi egyagabibwa mu mazima nabwenkanya. Era nze nganza omuntu nkali kuba na kifo kyenenda nga omuntu olw'ensonga nti nenda mbe n'ekifo kyenenda nga omuntu nga Uganda yetwenda nga etuuse yetugendera nti bw'oyingira mu politics oba toyingire mu business oba oyingire kusavinga nga Abamerika nti bw'oyingira mu politics omusaala gwe bakuwa mutono ino nti dokita asobola n'okusinga MP okufuna esente. Etegeeza nti kyeva tubona nti Abamerika abayingira mu politics baba bayingire kusavinga abatayingire mu business era tubona bakeire n'abengira politics wa Amerika bantu ba myaka 8 bantu ba myaka 9 ng'omuntu aje mu politics kukolera abantu betajire kukola nga kufuna sente nga bana abakulembeze betulina nti engira parliament eda yabakwati bananze mwantu makwiba aye ngo okwiba kwaliko bati mwantu makwiba bamuge aibye bukeire bina yakulerera ku 200 akati tulikulira walala ye yaje yazimbe kalina yakuwa ku 200 akati amba nkwibire bandese bino ni kadi deni yupi kana akandu kano kalaga nti oli mukulembeze mwene yupi ku region ku sub region yobo ku level yobo babagabiranga na kavule kana kaeno tage no bajimpera mu lukungana twali mu mbale. Munabya ufuzi kimule gwoko bote munabya ufuzi oyo mutufu ankuba munabya ufuzi mulungi ayogera bulungi oba empereza yenungi mu Uganda munabya ufuzi kikabe nga tuweni yupi era ekyo kiza kubuuza kw'amaanyi Kyagulanyi Center mu Robert endogera yayogera obonanga ebidubu byaleta byona obonanga bigaita kunsi bikutola